берип сиздин жашыңызга берекет тилерибиз көп жашаңыз апаке. Кандай гана салыштыруу болсо да эч татыбайт эгер сизге теңесе деп Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кара Суу айыл өкмөтүнө караштуу Чалдыбар айылынын ардактуу тургуну апабыз Кулубаева Сүйүмканды 14 апрель Кутман Курак 58 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Бул жашоодо дайым түрдө жүрүңүз, ден соолукта узак өмүр сүрүңүз. Бул сиздин сыйлуу Кутман Курак жашыңызда уул кыздын урмат сыйын көрүңүз. Ардактуу апаке, сизге бакубат турмуш, балдай таттуу жашоо, бак дөлөттүү карылык, чын ден соолук, узак өмүр, түгөнгүз бакталай бүркөлбөгөн маанай, бөксөр бөгөн ырыскы каалайбыз деп балдары Зарылбек, Наргиза, Залкарбек, Куштарбек, Орозбай, келиндери Айзада, Айсел жана неберелери куттукташат. Bizdi cedele Orutbay baktımdı böyle Kalkalayt nerim camalım Karız biz sizge selim Kaygımdı tarttım tengselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töykölüm Alamdı nurga bölöysün Ak köynök giysen göykölüp Alamda bir dana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulumes apa sen çelik Ümittün otun jandırgan Üy için mayram şangılgan Ömürgü bizdin alıp kelgen Eneler üçün can burman Kaygımdı tarttın tengselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töykölüm Alamdı nurga bölöysün Ak köynök giysen göykölüp Alamda bir dana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulumes apa sen çelik Ömürde kançan arman var Özün var demek mayram var Beyişlep senin damanın Bilgilep aytkan paygambar Kaygımdı tarttım tengselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töykölüm Alamdı nurga bölöysün Ak köynök giysen göykölüp Alamdan bir tana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulumes apa sen çelik Sulumes enesen çelik